radio BBC gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane itariki 9 z'ukwezi kw'icenda muri 2021. Mu Burundi inyuma y'imyaka 25 umusenyeri Joachim Ruhuna yahoze arongoye diocese ya Gitega agandaguwe. Kugeza uyu munsi urubanza rwo kumenya abakoze ico caha no kubafatira ibihano rwabaye akamizwe n'ingoma. Kubera iki? Impamvu nuko abakuru batwara igihugu ntibashatse yuko urubanza rubandanya, no muri Ecclesia nta nguvu zagiyemwo. Mu by'ukuri abakurikirana urubanza rwari umuryango wiwe honyene. Mu Rwanda urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Dr Christopher Kayumba yaramaze iminsi akogwa ko amatohoza. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni avuga yuko adakwiye kubazwa ivy'umupaka bihana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda kuko ngo atari we yawugaye. Naho mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kongo hadutse ikiza ca mugiga kimaze guhitana abantu bagera ku 120. Tuafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Muri Afghanistan indege yahagurutse ku kibuga ca Kabul itwaye abanyamahanga bagera ku 200 barimwo n'abanyamerika bemerewe n'abatalima kuva muri ico gihugu. Iyo ndege y'ikompanyi ya Qatar Airways ikaba ari ya mbere ivuye muri Afghanistan kuva leta zunze ubumwe za Amerika zikuyeyo abasirikare mu mpera z'ukwezi guheze. Abahinga b'abanyakatar bamaze igihe bafasha abataliba gusubiza ibintu mu buryo kugira ngo ico kibuga c'indege ca Kabul gishobore gusubira gukora. Aho ni mu gihe hari ayandi makuru avuga yuko abatalibani bafashe nako abantu baharugwa mu mirongo kubera ngo bari mu myerekano itasabiwe uruhusha. Abaharugwa mu majana bari bahuriye mu muji wa Mazar-e Sharif mu myerekano yo kwiyamiriza ibitero biriko birakogwa mu kiyaya ca Panjshir. Ikigo mpuzamakungu kiraba inguvu za nucleaire International Atomic Energy Agency kimenyesha yuko kigiye kwihweza neza umugambi w'Ubuyapani wo gukura mu kibanza ca Fukushima gihingura inguvu za nucleaire amatoni n'amatoni y'amazi arimo imicafu y'ubumara agasukwa mu ibahari. Mu rugendo aheruka kugira i Tokyo, itegera c'umukuru w'ico kigo Lydie Evard avuga yuko ubugenzuzi bwiwe buzoba bwuzuye kandi bufise intumbero ikwiye. Mu Bushinwa ndetse no muri Korea y'Epfo hamwe n'abanyagihugu bo muri Japan ubwabo barashavujwe n'uwo mugambi wa leta y'Ubuyapani. Leta yizeza abafise impungenge yuko ayo mazi yanduye azosukamwo ayandi kugira ngo ubukare bw'ubwo bumara butere bugabanuka. Imbere yuko bayasuka rero muri iyo bahari ku buryo buzoba bugeze ku rugero rudashobora kwanduza abantu. Ikibanza co kubikamwo ayo mazi yakoreshwa mu kugabanya ubushuhe bw'ibikono birimwo amareacteur y'izo nguvu za nucleaire gikomeza gutera gikeha. Tuje mu karere mu Rwanda urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje yuko rwafunze bwana Christopher Kayumba umwarimu wo muri kaminuza akaba n'umukuru w'umuhari wa politike RPD Rwandese Platform for Democracy umuhari wa politiki utaremegwa mu mategeko mu gihugu. RIB ikavuga yuko yapfunze uyu mugabo inyuma yo kwakira ibirego by'abantu batandukanye barega Kayumba yuko abakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Hari hashize iminsi RIB ihamagaje uyu mugabo ivuga yuko agomba
igomba kumubaza ku kirego c'umukobwa yamureze gushaka kumusambanya ku gahato. Ico gihe Christopher Kayumba yavuze yuko ibi birego ari ibihimbano bihisha inyuma impamvu za politike. Uretse gushinga uwo muhari wa politike, Kayumba yakunze kumvikana anegura n'ibikorwa by'ubutegetsi bw'umugambwe uri ku butegetsi RPF, ari nawo uyoboye igihugu muri kino gihe. Reka iyi nkuru tuyibaze tuje mu Burundi nako ku kibazo c'uwagandaguye musenyeri wa diocese nkuru ya Gitega Joachim Ruhuna. Ico kibazo n'ubu kiracabazwa inyuma y'imyaka 25 uwo mwungere wa Ecclesia Katolika mu Burundi agandaguwe. Mu kwibuka imyaka 25 haciye, habaye ibiroro birimwo imisa yo gushira ingori z'amashugwe ku ntatemwa y'uwo muhisi Igitega. Ibirori vyatunganijwe na diocese nkuru ya Gitega ifadikanije n'umuryango wiwe w'amaraso n'ishirahamwe rya Musenyeri Joachim Ruhuna ubwiwe. Musenyeri Ruhuna yagandaguwe ku munsi nk'uyu hari mu 1996 mu ntara ya Gitega. Ico gihe intambara yari ishushe hagati y'ingabo za leta n'abari bitwaje ibigwanisho bo mu muhari CNDD-FDD, banaketswe yuko ari bo boba bari baramugandaguye. None urubanza rw'abakekwa ko ico caha rwahereye hehe? Nabibajije Patiri Liboire Kagabo, umwe mu barongoye ishirahamwe ryitiriwe Musenyeri Ruhuna ryakurikiranye cane ivyerekeye urwo rubanza rwiwe. Jewe nimvira ko ico kibazo caragaze rwose, kuko ntawe ukikivuga, cararyamye muri tribunal haheze nk'imyaka yenga nk'itandatu ngira ngo ata kintu bakivugako. Urubanza rugeze he? Urubanza hariho abantu babajijwe barabazwa, mugabo hareze imyaka myinshi rwose kuko nta kongurizo yabaye. Mwoshobora kugereranya aho hari igihe nk'ikihe? No kwimvira ko peut-être ari 2010 gutyo. Mwoba muzi kumbura impamvu zoba zaratanzwe kugira ngo urubanza ntirukomeze kubandanya? Impamvu nuko abakuru batwara igihugu ntibashatse yuko urubanza rubandanya. No muri Ecclesia nta nguvu zagiyemwo. Mu by'ukuri abakurikirana urubanza bari umuryango wiwe bonyene, abo nabo ntibari bafite inguvu zikwiye kugira ngo urubanza rushobore kubandanya. None muri Fondation Ruhuna canke mbere n'umuryango wiwe w'amaraso, hari icizere muba mufise yuko umunsi urizi ni dossier ishobora gusubira kugururwa urubanza rukabandanya? Icyizere cyo turagifise kubera yuko urubanza rwarashinzwe kandi urubanza ntirwaheze. Urumva kubera yuko urubanza rushinzwe ruracyari muri tribunal, inomero iriho, umuntu arashobora kuruvyura igihe icyo ari cyo cose, kandi urubanza rw'icaha rero ntirushobora guhera gutyo. Bisanzwe turafise icyizere yuko aho ubutungane buzoba bushobora gukorera buzokora. Patiri Liboire Kagabo, tukivuga ku makuru yerekeye Burundi, havugwa kandi ukwiyongera kw'ingwara ya COVID-19 na cane mu bisagara harimwo Bujumbura n'ivyo hagati mu gihugu. Ivyo bikaba bihejeje gutangazwa n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu Tade Ndikumana inyuma y'inama y'umugujejwe kugwanya ico kiza. Hari ibisagara bimwe mbere aho abategetsi bamaze gufata ingingo zo kongera zihasanzwe zo kurinda ikwirakwira ry'uwo mugera, nko kubuza abantu kuja aho bahurira ari benshi. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge ari Nairobi yumvirije itangazo ry'umushikiranganje w'u Burundi ajejwe amagara y'abantu Tade Ndikumana. Prime avuga yuko ibintu vyifashe gute muri kino gihe, Tade Ndikumana? Ego muri iryo tangazo uretse kwemera yuko mu ndwi ya mbere y'uko kwezi kw'icenda abandura umugera wa corona biyongeye na cyane muri ibyo bisagara nyine bya Bujumbura n'ivyo hagati mu gihugu, uwo mushikiranganje Tade Ndikumana ntatanga ibitigiri vyerekana ingene uko kwiyongera kungana, gusa yemeza yuko impamvu ari uko abantu batacubahiriza ingingo zo kwirinda nko gukaraba, barandanya baramukanya mu guhoberana, nta dupfukamunwa bambara, ngo nta mwanya abantu basiga hagati y'umuntu n'ubundi, harimo n'abafata imiti nabi canke bakaja kwa muganga batevye, abandi bakabandanya batembera niyo batowe uwo mugera kandi baterezwa kuguma bari kwa bonyene. Avuga ahubwo yuko ngo abize canke abifise bobo ngo basigaye birukira za sona
no kwiyuka imikaratusi aho kuja kwa muganga. Ariko rero avuga yuko nubwo biruko ngo abandura mu gihugu cyose bakiri munsi ya 5% nayo abakira ngo bakaba barenga 97% ngo vyerekana yuko igikorwa cyo kurwanya iyo ndwara gihagaze neza mu Burundi. Kandi ngo hari ibisagara bimaze gufata ingingo zihariye zo kurinda kwandura uyu mugera. Ego ngaho harimo nk'ikomine ya Gitega ahasanzwe hari umurwa mukuru w'u Burundi, aho musitanteri w'iyo komine yafashe ingingo yo kuza abantu kuja mu bunywero, kuja mu bibanza by'inkino canke kwitaba amakoraniro aho kabarere mu ntumbere kugira ngo bagwanye ico kiza, kuko mu ndwi zibiri ziheze ha muri iyo ntara ya Gitega ngo hatuwe abantu banduye barenga 1000. Gutyo rero abona yuko akeneye gufatwa izo ngingo. No mu gisagara ca Ngozi mu burako bw'u Burundi aho nyine hari ingingo yafashwe yo kubuza abantu kuja mu mazu barabiramwo amasinema canke amafilme. Aho rero ho ngo akaba ari kubera bene ayo mazu usanga abafungiranye atagira amadirisha ku buryo kubahiriza izo ngingo zo kwirinda usanga bigoye. Urakoze Prime Ndikumagenge. Gahuza miryango isaha imwe irabura iminota 20 mu Rwanda no mu Burundi. BBC Gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yafashe ingingo yo gutangaza ko umumira uri mu gihugu ari akaga ku gihugu. Uturere tugera ku ca 5 ca Kenya turamaze guhura n'ingaruka z'uwo mwumira, aho abatari munsi ya miliyoni 2 bahanganye n'uruzuba. Ibice bimwe byo mu buraruko bw'igihugu uyu mwaka byaronse imvura itageze ku bice 50% vy'ahorirwa kugeza ubu. Abenshi mu baba muri ivyo bice rero bakaba bagiye kwicwa na kigoyi, kandi bitungwa vyabo biramaze no gutangura gupfa. Tuje muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, aho hadutse ikiza ca mugiga canke meningite mu gifaransa muri ico gihugu. Kugeza ubu abantu barenga 120 nibo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara. Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rikaba ryabwiye BBC yuko byatwaye igihe kirekire gukumira iyo ngwara ya mugiga yadutse kubera abantu ngo bayita yuko ari ibirozi. N'inkuru ya Roda Ojambo mushikizwa na Yvette Kabatesi. Ibipimo byo kwa muganga byoherejwe mu Bufaransa byagaragaje ko ubwandu bwa bakteri bwateje icyo cyorezo bufite ububasha bwo gukwirakwira cyane bugahinduka icyorezo kibasira imbaga. Benshi bamaze gupfa, ndetse impuguke zo mu rwego rw'ubuzima zemeza ko ku ruhande rumwe imyitwarire y'abaturage ariyo yateye impfu nyinshi. Aho gushakisha kwivuza, bavuye mu mazu yabo bibwira ko icyorezo kitazabakurikira. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima byohereje mu ntara ya Chopo iri mu majyaruguru y'uburasirazuba itsinda rishinzwe guhangana n'iyo ndwara. Abantu barenga 100 baravurirwa mu ngo ndetse no mu bigo by'ubuzima. Iyo ntara iherereye mu gace karangwamo cyane indwara ya mugiga, kazengurutse umugabane hagati na hagati uturutse muri Senegal ukagera muri Ethiopia, kagizwe n'ibihugu 26. Bimwe mu bice byo muri ako karere bikunze kwibasirwa n'ibyorezo bigaruka kenshi, by'umwihariko mu gihe cy'izuba, uhereye mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa 7. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwayi ba mbere bagaragaye mu kwezi kwa 7, ariko guhangana nayo byagenze gahoro kubera kubura ubushobozi bwo gufata ndetse no gupima ibizamini byo kwa muganga. Ishami rya ONU ryita ku buzima rivuga ko kwemera imbaraga z'amayobera nabyo byatumye benshi mu baturage batajya kwa muganga. Mugiga, indwara ishobora guhitana ubuzima bw'umuntu, yandurira hagati y'abantu binyuze mu matembabuzi yo mu myanya y'ubuhumekero cyangwa yo mu kanwa. Umukuru wa Uganda Yoweri Museveni yavuze yuko adashobora gusobanura ikibazo c'umupaka igihugu ciwe gifitanye n'u Rwanda, kuko ngo atari we yategetse yuko uwo mupaka wugara. Naho ku kibazo c'ubuhinga bwa Pegasus u Rwanda ruregwa yuko gwifashisha mu kumviriza bamwe mu bategetsi ba Uganda, Perezida Museveni avuga yuko bitamuragishinga kuko ngo amabanga yiwe atayashira kuri telefone. Iba bivuze inyuma y'imisi mikeyi yarishize Perezida Kagame yongeye kuvuga yuko hakiri kare kwemera yuko umubano w'ibihugu byombi woba ugiye gusubira mu buryo. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa.
asubiza ibibazo by'umunyamakuru wa televiziyo yo mu Bufaransa ku mibanire y'igihugu cye n'u Rwanda, Perezida Museveni yakoresheje imvugo yumvikanamo kwitwararika mu magambo ku kibazo cy'umupaka ibihugu byombi bisangiye ugiye kumara imyaka 3 ufunze. Perezida Museveni yavuze ko atari ukwiye kukibazwa, cyakora ntiyanagira uwatunga agatoki. Genda ubaze wafunze umupaka, sinjye wawufunze. Twaraganiriye hashize igihe tubifashijwemo n'umuhuza ari wangora, hashize imyaka sinigeze mbona umupaka ufungura. Reka unaho abakunzi b'urunana n'umwanya wanyu. Ikibazo cya Stefano na Nyiramariza ubanza noneho kigiye gukemuka burundu. Hagati aho Mutesi akomeje kuburirwa irengero. N'urunana. Felicien. Karame. Uribwa ko nakubwiye ko Mutesi ubwe yahungabanyijwe n'ibyamubayeho ku buryo mwagombaga kumwihanganira rwose. Urabyibuka? Ariko n'ibyari kunyoroheranye. Byose ni wowe Felicien, byose ni wowe. Rwose Mutesi napfa sinzi uko nzakubabarira. Baretse wumve. Ubwo ugiye kunshyiraho amakosa yose be. Ninjye wamuteye nditumye atorongera se. Ninjye wari amafaranga y'ishuri twamuhaye ntayishyure. Byose ni njyewe. Byose ni njye gute se. Simvuze ngo mwitane ba mwana, ariko mwembi mwagombaga kwakira Mutesi nk'umuntu ufite ikibazo, aho kumubwira nabi mukamufasha kwakira ibyamubayeho. Mukamugira inama yo kujya kwa muganga kugira ngo akurikiranwe nk'umubyeyi utwite. Ibyo se umujyanama w'ubuzima ntiyaje kubimubwira akabyanga. Bisaba kumutwara buhoro Felicien. Akenshi umukobwa uhuye n'ikibazo nk'icyo Mutesi yahuye nacyo, ababyeyi be cyangwa abandi bantu babana nawe batamufashije kwiyakira, ashobora gutorongera, kwiyahura ndetse no gushaka gukuramo indi bintu byose byamuviramo urupfu akabikora. Ndabinginze mwivuga urupfu hano. Ariko nanjye nyumvanye sinari kumenya ko Mutesi twite ngo mushimire ko yakoze neza. Ikindi yanze kutubwira muteye inda, yanga no kutubwira we yakize amafaranga twamuhaye ngo yishyure ishuri. Yewe. Ariko ubu none twaba duhangayitse dutya, Mutesi yibereye ku mugabo. Umugabo we ko yanze kumuvuga burundu se ubuturamenya ari uwahe. Ariko uzi ko hari umuntu nketse Felicien. Njya gukeka ko Mutesi atwite, namusanganye na Patrick mbona basana batumvikana, Mutesi arira cyane. Ubwo se wayimuteye akaba yamwihakana. Mana we anye uvuze Patrick ndibuka. Wibutse iki se kandi wowe? Felicien, smartphone Mutesi afite imeze neza nka telefone Patrick yigeze kuma. Urumva mbonye atangiye kunzana y'ibyinka yarembye ndayimusubiza. Buri ashobora kuba ari yamushukishije bikarangira muteye inda kamwe yakana cyangwa kamubuza kubivuga. Ubwo ntimubaye babiri mufite ibimenyetso. Ndagiye. Anye, Patrick ndamwica. Ubwo ugiye ute Felicien? Ndamusakambura inzu ndamwica. Ugiye utese, ugiye ute? Felicien, wikoreshwa n'umujinya rwose udakora amakosa. Sinza gukundira kwigira ikigenge Cedric. Nk'uyu imyenda nasize hariya ngo mumese ntiyameshwe. Amasari mwaraye muririyeho ari aho ngaho niyogeje uri nguragiye. Ariko navomye mama, ibindi nabyo bari abakobwa babikore. Ubu se kubaye gufasha nyogokuru wanyu imirimo yo mu rugo. Kuki batega niya hano ngo baze bayikore. Erega mama ntujye ubona ko maze kuba umuntu w'umugabo nakwiye koza amasahani, gukubura no gufura. Niyo mirimo nikiri yanjye. Ubwo umaze kuba umuntu w'umugabo rero, gira uve mu rugo iwanjye ujye gushinga urwawe rugo, sibyo? Umuntu w'umugabo nta mumbere kwa nyina. Ngo hato atanduranya amwohereza kwahira amatungo no kumufasha imirimo yo mu rugo. Aje iwawe akajya gushinga urwawe rugo iyo. Mere wibigira intambara nyine no kukumenyesha ko nakuze nta. Cedric, ubundi ugiye. Akadiro mfitanye n'umutipe mugenzi wanjye twigana kandi karakomeye cyane mama. Maze imvugo zanyu we, akadiro nagakikoko. Akadiro nyine nako dukomora ku byo bita kudiringa, mbese nukubyumvikanaho bikavamo diyo. None nkaba numvise icyo uvuze, Imana irarora. Mama uwo mutipe afite telefone ashaka kuma kuko bamuguriye indi kandi ndayikeneye cyane. None se hari ikibazo ntunze telefone mama? Kwitunga si ikibazo, ikibazo naho iva. Arayigwa we umuhiki ko nta mafaranga ufite. Turumvikana mama. Arayimo ko nzajya mbona duke mwishyure kugeza igihe ideni rizashiriramo. N'umujama wanjye mbese tubiziranye. Uzamwishyura amafaranga se uzakura he? Hako umuntu ufite imbaraga n'amaboko abura icyo akora mama.
noneho rero kugira ngo tudatinda turakumva nimutubwire icyo mwaduhamagara n'abanyururu bagenzi be rwose murabizi ko nose atari umujyanama w'ubuzima mushobora gutinda mukajya kumva hari undi mugore uhamagaye ufashwe n'iyi iyi nahita nigendera reka mayi natwe twasize abana batoya mu rugo bonyine si uko se mu by'ukuri ibyo muri uru rugo uretse n'abaturanyi n'inyoni n'ibisiga nako n'ibiti byo ku gasozi birabizi n'inkende zirabizi rwose Stefano yanyishe mpagaze mwa bantu nabaye muri uru rugo mpohotera mu buryo butandukanye icyambere yantereye inshingano z'urugo umugabo agakora ntageze ifaranga na rimwe mu rugo agataha yasinze akandaza ku nkeke ariko ubundi wavuga ibyawe yabirangiza Stefa ntababirangiza ndabizi rwose kereka banditse igitabo kimeze nka Bibiliya ndabizi rwose narakabije Nyiramare tuguteza amatwi bivuga kugira ngo uruhuke Nyiramare rwose nabivuga umva ni byinshi sinabisubiramo byose namwe murabizi kugeza ubwo ejo bundi yaranyishe ngatabarwa n'Imana yo mu ijuru ariko ngasigarana ubumuga ubu sinahagarara iminota 5 sinagenda ntafite imbago kandi byose nabitewe n'umugabo nashatse ukomeza wihangane nagahinda gusa Stefa ingaruka z'imyitwarire yawe mibi ni nyinshi cyane muri uyu muryango kuko kuba umuhungu wacu Nizeyimana afungiye gufata mushiki we ku ngufu nabyo bifitemo uruhare gerageza kwikomeza umwana watoje kunywa inzoga akiri muto kugeza ubwo bimuzigarurira akishora mu bindi biyobyabwenge bikamukoresha amahano irababaje ihangane Nyiramare ihangane mwana ihangane rwose ihangane kandi rwose na Stefano yiteguye kugusaba imbabazi ni impamo y'Imana yo mu ijuru rwose nimushaka mumbwire rwose mfukame nzisabe mfukamye ngiye sintanga imbabazi gusa Stefano sinshaka amagambo ndashaka ibikorwa ubu kwa muganga bambwiye ko ngomba kubagwa ku kuguru wavunnye kandi hakenewe amafaranga menshi kuko hari ibyo mitiweli tishingira harimo n'ibikorwa by'uru rugomo wankoreye aha iby'urugomo byo mugomba kubyirwarizaho Stefano ugomba kwirwariza imbere y'abagabo rwose Ruremesha na Rufonse ndetse n'abagore babo Murebwa Irene Nonsiyata ndabyemeye rwose mugore wanjye nzakuvuza ahubwo rero amafaranga nzayakorera nkuvuze kandi rwose ndahiriye imbere yanyu mwese rwose ko ntazongera guhohotera umugore wanjye uretse gato Stefa hari ikindi ntashaka hari mu businzi bwawe n'agakungu n'inshoreke yawe Nadine Nadine nabyo rwose sinzabyongera n'ubundi ndera akagabo wabyaranye na Domina nzemera nderere na Nadine ariko sinshaka kongera kukubonana na Nadine byemereye imbere y'aba bagabo wahamagaye kutazasubira iwe ese nimwe nahejeje nyuma y'urugi mabuja pardon narengiye mu gikare gato kuzanya na Felician se ni igitangaza se Patri Sarumenya nakirere ku kazi mabuja mukamuje kunyishakira n'ubundi turangize turakubura umuntu mugiye gusangira ibi wateguye sarihe Patri ntawe nigiye tu kareba ahubwo mwicare dusangire reka nituzanywa no kurya ibyo watetse Patri nkuko Felician abikubwiye ntabwo tuzanywa hano no kwicara cyangwa kurya Patri hamagara mushiki wanjye asohoke Patri mushiki wawe wese ariko se wese ka mu bikomeye wa muhungu nta soni Patri bwira Mutesi asohoke vuba vuba gira vuba vuba Mutesi abahani wanjye kuva ryari Patri reka imikino turashaka Mutesi Patri ngenda shaka mushiki wanjye kuko nubwo wamuteye inda ntaragize igihe cyo gushaka umugabo gira vuba vuba ariko ibyago bibaho koko ngiye ntera Mutesi inda nayimuteye ryari nayimutereye hehe ariko subura bitubaza twe turabizi koko Patri yegura Patri bwira Mutesi asohoke mu nzu yawe cyangwa tuyimenyeshe polisi gira vuba vuba ariko Felician urumva uri muzima mutwe wawe nta kibazo kirimo urankanyisha polisi nakugize nte ngiye nakubwiye ko ibyo nshinja ntabyo nzi urumva ariko kuki abantu baruhanya koko ubu nemere ko Mutesi namutenda nanemereye ko ari mu rugo iwanjye ubundi byo mu nshinja mwabibwiwe niki gihamye mufite ni yihe okay Patri ntiwakanye ibyo tuvuga reka dusake inzu yawe yes dukingurira ibyumba by'inzu yawe byose turebe Patri mwebwe mbareke mu nsake mushaka iki dushaka Mutesi uko ni ukurengera no kumvogera urugo ntimunyinjira mu nzu gutyo ngo muransaka mudafite uburenganzira bw'ubuyobozi urumva ko ntacyo wishinja se kandi waretse tukareba muhamagara ubuyobozi bari bwo bubaho uburenganzira bwo kunsaka muri makiro byanze Patri genda
Stefani wowe utahiwe Nyiramariza we twamaze kumva ibye. Nyiramari imbere y'aba baturanyi bacu Rufonse n'umugore we Nonsiyata Ruremesha n'umugore we Murebwayire ngusabye imbabazi rero kandi ngusezeranije ko ntazongera rwose ngusezeranije kuzakuvuza kuko byose ni amakosa yanjye cyo nicyo rwose ngusezeranije ko ntazongera kugutererana mu nshingano z'urugo rwacu rwose nibyo aho maze amezi 6 nyine hariya muri kaminuza yigisha nyine birebana n'imyitwarire natekereje ko iyo mbana n'umugore wanjye neza ubu tuba turi abakire b'inyarurembo suko Nyiramari usengiye kugusezeranya ko nzareka inzoga ariko nzareka ubusinzi nzajyanwa rwose akari mu rugero mbese katatuma nsesagura ibirebana na Nadine ko ntacyo bivuzeho iyo ngingo ndakubwiza ukuri rwose ko nanjye ntifuza icyo ari cyo cyose cyatuma nongera gushyikirana na Nadine ariko sinavuga ko ntazavugana nawe ntimunyumvira nyine ari dufitanye umwana mutuze kandi ahangaha nyine so twafatira umwanzuro wo kuvuga ngo umwana turamuzana hano tumurere ubwo nyine atabyemera umwana na nyina ariko icyo ari cyo cyose rwose cyatuma ntongera kugeraho mpurana na Nadine rwose nanjye rwose ndacyifuza yewe ngira ngo icyo gisubizo ni kuri Nyiramari kuko natwe urebye nta burenganzira dufite bwo kubwira Nadine ngo natanga umwana kwa Stefano kuko ni nyina ni nyina byo ni nyina nta burenganzira ariko ntibazakurura ibyo ntashaka kururu yowe Nyiramari ndakumva nose icyo Stefano yemeye nuko nta mishyikirano yifuza kuzagirana na Nadine kandi bimushobokeye atakongera kugira icyo ahuriraho nawe dore yanarwaye ariko uko nukuri mfite ku mutima wanjye ni nako mbabwiye Nyiramariza mugore wanjye rwose ndacyagusaba imbabazi aba rwose n'abagabo twembi dufitiye icyizere kandi rwose nkiri imbere yabo ndavuze ngo ninteshuka kubyo mvugiye aha rwose bazabimbaze uzasubiye muri kaminuza ibyo rwose ni ukuri tuzabikubaza Stefa Nyiramari urambabariye niba ibyo uvuze koko uzabishyira mu bikorwa ndakubabariye Stefa urambabariye nukuri rwose cyo kurakoze Nyiramari nukuri nawe wemereye imbere y'abavandimwe rwose uko nyemereye kongera kwitwa umugabo mu rugo rwanjye kera kabaye noneho uraje Cedric nk'ubu ko watinze koko wari uyoboye ko ndi bujye kwizamu sinabyibagiwe rwose wari wabimbwiye ariko nanjye sinjye nukuri naringiye kugenda kandi mbabaye Jack mbabara nukuri nagiye kuza mama arabizana ariko ubundi mama wawe kuki buri gihe akwitambika iyo ugiye kuza hano ubwo nta kintu akeka Cedric umva ni mu gicuku nta na kimwe akeka ahubwo nabura ibyo ambwira gusiga nkoze bityo bikantinza uriya nawe agomba kumenya ko wabaye umugabo ariko nta gukoresha n'imirimo yo mu rugo harabyumva se ababona ndi umwana uri umugabo rwose uzi ukuntu binshimisha iyo umbwiye ko ndi umuntu w'umugabo reka ndabizi kuri we cya kibazo twari dufite rero cy'uko ntafite telefone nakiboneye umuti ninde wayikuguriye ntawe ariko mama namunetse nsanga adafite impungenge z'uko natunga telefone bityo yinguriye nta kibazo yagira ubwo se akubajije uwayikuguriye wamubwira ngo iki ibyo nabirangije kuko namubwiye ko hari umutipe mugenzi wanjye waba bagura indi telefone akaba agiye kuma iyo yari afite shaho Cedric usigaye uzi amayeri ndayazi cyane niba ugifite gahunda yo kunshakira ngo tuzajye tuvugana uko tubishaka urumva ko nta kibazo wowe icyo usabwa ni ukwitwara neza gusa telefone yawe rwose uzayibona bidatinze mbwira icyo ushaka cyose ubu none ndagikora Jackie niba unashaka ka massage mbere yo kujya akazi k'ijoro Cedric ndahari kandi urabizi nsigaye ndi umuhanga cyane muri massage ubundi sinakora neza utabanje kuyinkorera ariko si ubushaye ibi byumweru 2 koko nzabimara meze nte koko byumweru 2 ugiye he nabonye ubutumwa bw'umuyobozi ko nzajya mu mahugurwa azamara ibyumweru 2 Cedric ntibishoboka sinabyihanganira none se ubwo ntibyashoboka ko tujyana Jackie Jackie se ko ntacyo avuze kuri iki cyifuzo cya Cedric naho mu kiganiro unana cy'ubutaha
barakoze abo mu runana basoje ikiganiro cacu co kuri uyu wa kane cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva twe mumva na Florentine Kwizera tubashimire mwese abahisemwo BBC gahuza miryango mukomeze kugira ibihe vyiza.